you kiss me. Assalamualaikum Puan. Sebelum kami mulakan dengan sesi temu bual, bolehkah kami memperkenalkan diri kami dahulu? Boleh? Okey, saya Adlina Sofia binti Sakri daripada Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak berasal daripada Universiti Selangor, dan kawan saya, Nama saya Eva Razana binti Gabra. okey, Puan, sebelum kita mulakan soalan, kita gunakan soalan pendahuluan dulu, boleh tak? Boleh. Okey. Untuk soalan pertama, boleh Puan kongsikan sedikit latar belakang tentang diri Puan sebagai pemilik syarikat Kicksport dan Gym berkenaan dengan nama, umur dan latar belakang pendidikan? Okey, boleh. Nama saya Nur Nasir binti Muhammad Syisma. Umur 28 tahun. Okey. Dan pendidikan dulu, walaupun benda ni memang tak kena langsung dengan apa yang saya kerja sekarang ni. Dulu saya ambil ACCA, accounting, dekat Sunway University. Yes, but then after I ambil ACCA, I kerja finance. But then I realise yang finance tu bukan, not finance itself, tapi kerja dalam office bukan something yang I minat. Yes, that's why I started working with educational lah, more towards children, sebab I memang suka budak-budak. Untuk soalan kedua, boleh Puan ceritakan sedikit mengenai pengenalan syarikat Kicksport dan Gym? Contohnya seperti latar belakang penubuhan, tahun operasi bermula, serta lokasi cawangan di mana. Apakah visi dan misi utama Kicksport dan Gym? Okay. So first and foremost, the latar belakang penubuhan tu, I honestly tak ingat the actual date, tapi Kicksports and Gym dah bermula lebih 20 tahun yang lalu. It is actually the first indoor playground dekat Malaysia. Kicksports and Gym. Sebelum munculnya Parenthood, sebelum munculnya Kiditopia, semua tu Kicksports and Gym is the first one lah. The first one. And then it started with outlet dekat Bangsar. Yes. And then ada dekat Subang Jaya, ada dekat Ampang. Tapi unfortunately waktu COVID bermula, kita orang terpaksa tutup outlet yang dekat Bangsar dan Subang Jaya tu. So sekarang ni outlet paling tua kita is dekat Ampang lah, which is now 20 years old dah. So sekarang ni kita ada 5 outlet. Ampang, kita ada dekat Ceras, kita ada dekat Selayang, Kota Damansara dengan Semenyi. Yang tu saya ikut dia punya paling tua sampai moden. Yes. Puan, berkenaan dengan visi dan misi daripada Kicksport dan Gym, boleh tak kami tahu apa visi misi tu? Okay, so our vision, kalau I just make it into my own words, our vision is actually to be the best and also the leading company for indoor playground dekat Malaysia lah. So our mission is to be the safest, the cleanest, and also the one yang paling good at customer service as well. So our main important thing is, bila I cerita dekat my staff, what do you have to make sure when you work is the cleanliness, the safety, and the happiness of the kids juga. Okay, Puan. Untuk soalan yang ketiga berkenaan dengan SWOT, iaitu kekuatan. Okay. Pada pandangan Puan, apakah kekuatan utama yang membezakan Kicksport dan Gym daripada pusat aktiviti atau terapi kanak-kanak yang lain? Okay, so kalau I nak bandingkan kita punya playland dengan pusat terapi tu, I wouldn't say it's an eye to eye punya comparison lah. Sebab pusat terapi, dia punya perbezaan dia is diorang fokus more on the therapy of the children. Betul. So I will bezakan Kicksports more to entertainment punya businesses for kids. So I feel like the differences yang I paling nampak is really the cleanliness lah. Tak semua outlet boleh jaga kebersihan dengan penting. Tapi disebabkan kita orang punya main goal is the cleanliness dengan the happiness of the kids, customer service dengan cleanliness, memang kita orang sangat jaga dia punya kebersihan. Yes, kebersihan, sebab budak-budak kita tak tahu dia orang boleh dapat penyakit dari mana kan. Dia dapat penyakit senang-senang dari allergies, dari hama, dari habuk, any kind of bacteria. So kita orang memang akan sanitize, make sure bersih, and it's comfortable for kids and parents juga. Okay.
Untuk soalan keempat, adakah terdapat pendekatan khas atau kepakaran tertentu yang menjadikan ianya kekuatan dan tarikan utama ibu bapa untuk memilih pusat ini? I rasa banyak je, tapi for me what I see the paling yang orang selalu datang is bila kita ada a relationship that's not only like customer dengan front desk but more to the more to like friends, being friends with kids, being friends with the parents, dalam masa sama kita menghormati dia orang sebagai customer juga. I think that is what apa yang jadi tarikan untuk parents datang lagi sekali. Dia nak datang lagi. Yes, sebab layanan dia. Yes. So customer service sangat important lah. Okay, untuk soalan yang kelima berkenaan dengan kelemahan. Setiap perniagaan pasti ada cabarannya. Boleh Puan kongsikan antara kelemahan yang dihadapi dalam menguruskan pusat ini? Okay, so I think that one it's not really about penjagaan outlet ni, tapi more to I nak terapkan staff-staff I untuk jadikan staff yang betul-betul pandai jadi customer service. Sebab let me tell you something, tak semua orang dilahirkan untuk kerja customer service. Faham. Kita kena ada kesabaran yang sangat tinggi. Kena pandai tarik. Yes, pandai melayan customer, pandai melayan budak juga. Sebab kat sini kita orang layan budak, our staff memang main-main dengan budak jugalah. So that thing is what I rasa macam susah because tak semua orang pandai buat tu. And then bila I ajar pun not everyone is up to my par juga. Betul. But I tak memaksa juga my staff, tapi at the same time I akan try to ajar dia orang as best as I can. And also I think one of our problems is that tak semua orang datang playground tiap-tiap hari. Yes, Faham. so itu dari segi kewangan lah, dari segi sales. So untuk I pastikan yang kita ada sale tiap hari is I kena fikir banyak-banyak cara lain lah. Berkenaan dengan cara lain tu, apa cara-cara tu Puan? Okay, so kita orang selalu buat event, mini-mini event, small event. Macam today is Mother's Day, so kita orang give out flowers to all of the mothers yang keluar. Yeah. So benda-benda yang kecil macam tu actually next customer untuk datang lagi. So yang tu lah macam tu. Ataupun right now I'm working on dapatkan cikgu untuk buka classes. Yes. So a lot of things lah, birthday parties, field trip, things like that. Soalan seterusnya pula Puan, dari segi kelemahan, Okay. apakah aspek paling mencabar dari segi pengurusan, fasiliti atau tenaga kerja yang masih menjadi kelemahan dalam operasi harian pusat ini? Kelemahan dari segi customer ke, kanak-kanak ada yang sindrom ke yang kau jaga macam tu? I wouldn't say kelemahan but more like cabaran. Cabaran. Kadang-kadang kita terima je, kita tak discriminate any Kanak-kanak kids. yang tapi ada kanak-kanak yang istimewa lah. So saya paling tak suka kalau kanak-kanak tak happy kat dalam. Ya. So bila budak tu special, I nak make sure yang dia pun as happy as the other kids juga. Enjoy. Yes, enjoy. Yes. Tapi kadang-kadang diorang tak pandai buat kawan dengan kawan lain. So I akan minta either myself or my staff untuk main dengan budak tu. Tapi also I have to understand my staff tak semua orang pandai main dengan budak-budak special. Yeah. So I boleh ajar diorang, my staff, tapi at the same time diorang pun pandai to how much they are capable lah. So kadang-kadang I will step in as well. So as long as I get a smile from them, I dah cukup happy. So that is one of the cabaran yang kita kena hadap lah. Okay. So tapi I wouldn't say kelemahan sangat, more like a cabaran untuk orang sendiri. Kalau kelemahan I'm honestly not sure. Not sure apa kelemahan. More like to me, I nampak kelemahan itu I nampak as cabaran lah untuk I. Jadi ada soalan cabaran. Oh alamak, ada soalan cabaran lagi. Ni kekuatan ke? Okay, kelemahan ke? Like macam pernah ke
kurang tarikan dulu-dulu Oh. masa first dari awal yes. ke Of course. Kadang-kadang in every business, bila you baru buka, dia akan naik. Tapi at one point dia akan stagnant. Dia stagnant ataupun dia then akan turun. akan buat servis yang okey baru akan naik balik. Yes. Business are like that, dia naik turun. Okay, I think kelemahan kita Yang is pernah our, hadap lah. Our competitor dah makin lama makin ramai. Betul-betul jadi saingan. Saingan tu sangat tinggi lah. Kalau you nampak almost every mall ada dia punya playline tersendiri. Betul. So I think that one is our kelemahan. Tapi also I'll take it as a challenge juga untuk kita orang to be better and to serve better juga. So tengok dekat sini pun banyak. Yes, banyak. Kat sini Banyak saingan. Dalam the same building dah ada 2 lagi dah. Okey. Kepada soalan seterusnya pula, peluang. Dalam dunia keibubapaan dan pendidikan awal kanak-kanak yang semakin berkembang, apakah peluang yang puan lihat boleh dimanfaatkan oleh Kids Sport and Gym ni? Dalam dunia Dalam dunia keibubapaan, pendidikan kanak-kanak semakin berkembang. Apakah peluang yang puan lihat boleh dimanfaatkan oleh Kids Sport and Gym ni? Dari segi keibubapaan. Okay, so yang manfaat as in like Kids Sports and Gym yang bermanfaat lah. Bermanfaat. Manfaat kepada parents or anak-anak berkembang ke dari segi daripada ibu bapa, daripada staff. Okay. So like first dia hantar anak dia kat sini, first apa, and dia suka apa perubahan dia punya cara bergaul lah macam tu. Faham. I think kalau you tahu budak sekarang ramai suka main phone, iPad, betul. semua kan. So I think for us dekat sini, kenapa kita orang buat parents free untuk masuk is because kita orang nak budak-budak tu luangkan masa dengan parents. Kita nak parents tu main dengan diorang. So I will always try to make them bond through playing. Playing in a safe place, playing in a tempat yang diorang comfortable with. And then because at that point je yang diorang akan letak phone turun, diorang akan letak gadget turun. So diorang akan fokus dekat mak bapak dia, diorang akan fokus dekat bermain dengan kawan-kawan semua tu. So through playing actually our mind, minda kita akan berkembang juga. Our mind will grow. Betul. Sebab tak semua tempat kanak-kanak libatkan ibu bapa boleh masuk. So kadang-kadang kalau kita tengok dia bayar, pasti ibu bapa pergi kat lain, anak yang dekat dalam. Betul-betul. Sama lah kita orang pun nak juga parents comfortable, diorang boleh buat kerja kat sini, which I dah tengok ramai je yang parents yang buat kerja dekat meja, tapi at the same time dia pantau anak dia lah. Pantau anak. Tapi yang mana yang I betul-betul respect is sambil dia buat kerja tu, bila dia free je dia akan masuk main dengan anak dia. So main sekali sekejap, lepas tu dia akan keluar, dia sama buat kerja. So yang tu work-life balance lah, I would say. So I really respect parents yang macam tu, and I suka tengok budak-budak yang sangat happy kalau mak bapak dia main dengan dia. Another thing I feel like sebab kita orang ada juga macam co-curriculum classes, taekwondo semua tu. So that part memang really plays a peranan untuk budak-budak berkembang dari segi sosial. Social, betul? Okey. Seterusnya, adakah puan bercadang untuk mengembangkan lagi perniagaan ini, contohnya membuka cawangan lain atau menambah program baru? And kita orang memang ada planning untuk buka another outlet juga, and plans untuk buka kind of like play and study. Kita orang ada sekolah juga actually. It's called Kids Sports Early Learning Academy. So that one memang kita orang dah ada. Kita orang plan untuk buka something like like a stop, R&R stop. Macam mana tu? Stop R&R like macam sini cooking, sini playing, ada macam one part station. Macam restoran, lepas tu banyak-banyak Doctor. benda. Yes. Tapi the main business is still Kids Sports lah, tempat mainan tu lah. Something like that juga. Okey, soalan seterusnya pula, apakah ancaman utama yang mungkin menjejaskan operasi atau pertumbuhan perniagaan ini? Contohnya dari segi persaingan, ekonomi, perubahan dasar kerajaan. Okay, so all of those things memang akan ada effect dekat kita orang or any kind of business pun, especially when it comes to economy. Bila people have little power to spend, that is when our business will drop a little. Tapi that thing is something yang
understandable and also benda tu bukan in our control juga. So that one is nak tak nak kena hadap juga. Like macam dekat dalam mall ni ada berapa outlet dan yang sini lagi murah ke, yang sini lebih mahal ke. So dekat sini apa cabaran dia? Ada ke parents macam ancaman, ada ke parents macam like lebih suka pergi tempat yang ni dibanding ni? Ada, mesti ada juga. Dekat luar diorang ada 2 lagi outlet. Diorang lagi murah sebab diorang lagi kecil. So kalau yang lagi kecil tu dia lagi sesuai untuk budak macam baby. So that one is also out of our control juga. So dia rasa macam dia prefer untuk pergi ke tempat tu, then we go there lah. Kalau dia rasa macam tempat tu kecil lagi sesuai untuk anak dia yang lagi kecil, then they will Sebab semakin besar tempat ni, semakin kena banyak staff dan bahaya untuk, sebab kita nak pantau je 24 hours kan. Betul, Sekali betul. pandang je dah jatuh. Sekali ni je budak dia boleh dapat injury in a lot of ways. Benda tu dia jatuh Luar sikit jangkaan pun kita. boleh, boleh jadi benda yang besar. Jadi terpaksa lah. Okey, soalan terakhir, bagaimana Puan menghadapi cabaran tersebut dan memastikan pusat ini terus relevan dan berdaya saing? Okay, so for when it comes to safety of the children, I will make sure that kita orang ada staff yang dalam playland tu sendiri memang pantau budak-budak. Dari segi keselamatan, dari segi sama ada diorang happy ke tak, diorang ada kawan ke tak, semua tu. So my staff memang betul-betul akan pantau diorang, and I dah train diorang, once ada je yang nangis, you have to make sure diorang nangis kenapa. You have to know diorang nangis sebab diorang memang mak dia tiba-tiba tinggalkan dia ke, whatever reason it is, I want you to know why. Kalau dia ada mak dia dah memang tengah pujuk dia pun, you have to go to the mother, you have to ask the mother kenapa dia nangis. Kalau dia jatuh, kita ada ice pack, kita ada first aid kit, everything. Dia jatuh ke, dia luka ke, you terus ambil whatever is sesuai dengan kecederaan. So kalau anything that becomes like a big issue, big injury, memang kita orang dah di-train untuk terus panggil ambulance. Faham? Ni soalan saja nak tahu. Staff kat sini dia dari latar belakang apa? Macam contoh mesti ada education ke untuk bekerja kat sini, atau dia dari Our staff, kita orang tak really macam like me as well. I am a ECCA tapi tiba-tiba kerja dekat sini. So I tak sebab kisah nak sangat rapat dengan kanak-kanak tu ambil kursus ke apa ke untuk nak terapkan. Kita orang tak kisah sangat bidang pasal latar belakang atau bidang dia, sebab my staff ada je yang dah habis SPM, baru habis SPM semua tu. Tapi what is important is how I train them. Tapi also bila I interview, I always ask them, you pernah jaga budak tak? You pernah jaga anak saudara tak? You pernah main dengan budak tak? You suka budak tak? And then of course bila you baru start kerja, there's a probation period, and through that probation period I tengok betul-betul diorang boleh jaga budak ke tak. Sebab staff yang tak boleh jaga budak, I memang tak. Like pantau dululah 3 month dia okey ke tak jaga budak. Sebab itu paling penting lah untuk I, is whether diorang sesuai jaga budak ataupun tak. Okey, Puan, ini sahaja soalan yang kami sediakan. Terima kasih untuk meluangkan masa dengan kami. Dan kami harap pusat Kids Sport and Gym ni akan berterusan dan akan berkembang untuk kebaikan kanak-kanak di masa akan datang. Thank you so much. Thank you so for much. coming. Thank you for holding this interview, and also thank you untuk datang jauh-jauh datang sini nak interview I. But also I also hope that you guys can come lah, bawa any of budak-budak. Then kita boleh main together. Alright, thank you Puan. Thank you.